Shalom, soifua manuia, e soafa manu malo Yesu Keriso o te whaatalo whātuai, i le nei afiafi, i le nei poia o nanga le Global Kingdom TV channel le pokalame o whaingoina o Israelu o le nuu paia o Israel the Holy Nation. E peo na masani ai le nei pokalame e whaatala no ai nai mata upu e whaasino i le nuu o le atua. Ma o elei amataina fo elale mata o pule ne fiafi yo ala o faese te talo e taita ina i le tato polo kalame. Father, we thank you. We thank you for your word. We thank you for your Holy Spirit. We thank you for the salvation we find in your Son, Yeshua. We thank you, God, for opportunities we have to share your word. Hawhitai tama i amanoa mata o maua ma tau te whaaso ai lawa fionga pa ia. Le nei fo ia fiafi le amatai nai le mata o pua e tu ina mai lo loto. Whaatala noa ina te talo lawa fio. Ia taita ina e loa nganga pa ia le nei tala noanga. Ia whaamanata mai loa nganga pa ia. Ia mea le sue sue ina. O manata fo e te tauna batu e te musu musu mai loa nganga pa ia. O manata e le te tauna ave ia whaangalo lea. Ono o ma fau fau. Father, I thank you that we have the freedom to open your word, to read your word, to meditate on it, and to also share your word. I pray this in the name of Yeshua. Amen and amen. O te toi whaatalo whātuai, i le sofa manu malo o Yesu Keriso, i le nei afiafi, ma o te fia fia fo e whaeloa toi fo i le tatu mata upu le nei afiafi. O le so onga po le part 2 o le mata upu na whaatala noa ina le vai aso mawai. Le wa a masa le nei tau sanga i mata upu a le nei polo kalame. Sa tau te toe wa ai ai i le whea ngainga a le atua ma Abrahamo. Po o polo folanga a le atua na tui natu e le ngata i Abrahamo e isa ako i Jakopo. Ia manisi lava folanga a le atua o loo tatou whaita wai le fionga pa ia o le a tatou wa ai ai i le nei tau sanga ma o ni mata upuna o loo fia mamoli natu. Te whaatalo no ina fo i ele polo kalame o Israelu le nuu pa ia. O te whaatalo whatuai i a te oe wa mafuta mai i le nei afiafi. Ia o te ole te talo ia alo fangiele tua ma ia mamoli atu se fe au mo oe e le nei afiafi le tata mata upo le a whaatala no ina. I le vaiaso o mawai, na tata wa ai ai i le kene se fulu lua whai upu e lua. O le polo folanga a le atua ia Abrahamo. Le na tata tala no ai, o whaapea mai le atua o ele nuu e tui natu ia Abrahamo. A o au mawai i Abrahamo i uro i Galetaia. E le ngata o se nuu e tui natu i le atua e whamai, na te fōa i nā atu fōa i se whanau i ia Abrahamo. Whamai e whai oe ma nuu tele. O te watu se nuu e whai mou, e whai oe ma nuu tele. E manu, o te whaamanuia i a te oe. E manu ia fōi a inga uma o le lalolangi i a te oe. Pole tatu ma au tā upuna le na whaatala noa ina i le vai aso o mawai. La to e whai tau i nātu. I ona a mata atua i lea, o le mata upo le nei vai aso. O le wala au wina o Abrahamo. Whai mua mua e o i le whai upu e tolu. Ua peta lai mai e owa ia Abrahamo. Ia tu ue oe o lou nuu, ma tangata o lou nuu. Ma le a inga o lou tama, ai alu atu se nuu o te whaasino atu ai i a te oe. O te whaia oe ma nuu tele, o te whaamanuia fo'i a te oe. O te matua whaamamaluina lowi ngoa, e manuia fo'i oe. O te whaamanuia atu i a te elatou o e whaamanuia i a te oe.
O te whaamala ia te fo'i ia te ilatou, o e whetuu ia te oe. E manu ia fo'i ia te oe, o ai ngā uma o le lalangi. Amen. O le nei a fiafi. Ia tātou wa ai lea i le teimi na au mai ai e le tua le folafolanga ia Abrahama ma Sarai. E au mai le folafolanga lea. O lo o iai ia Abrahama ma Sarai i uro i kalitaia e le i o atu i le nuu a folafolaina e le tua. E o se sila me matau tia o te fia au mai ai le neia fia le tātou wa ai i le folafolanga lea le tua ia Abrahama. E maua mai le kenese se fulu tasi wha upo e tolu se fulu. Lau whai tau i natu. O Sarai fo'i ua pā ia, ua le aisa na tama. O Sarai fo'i ua pā ia, ua le aisa na tama. Sarah was barren at the time the promise was given. E watu le polfolanga lea lea tua ia Abrahama ma Sarai. Ai o le taimina le amatang. O loo pā ia Sarah. A le whai mai ia le polfolanga lea tua ia Abrahama. E whai oe manu utele. E manu ia o maa inga o le laulangi ia te oe. E te whaamamaluina fo'i low tuafa. So in the beginning, when the promise was given, they were still in Ur of the Chaldees. That's where they were living. Also for Mailita Ma o Abraham o Tara. Also in the beginning, when the promise was given, Sarah was barren. E awatu le folafolanga le tua. O loo pā ia... My apologies. Can you hear me now? Po o langona mai ia le leo le tata pol kalame. Ele nei afi. When the promise was given to Abraham, Sarah was barren. Pea na whaita watu ai. Le kene se fulu tasi, wha upo tolu se fulu. O loo tā ua e le kene se fulu ono wha upo e lua. O le fina ngalo o le atua, ua pā ai Sarai. Le la tata whaita wai le kene se fulu ono wha upo e lua. Na whai atu po e Sarai a Abrahamo, wha auta mai ea. Ua fina ngalo o Yehova ia o le whanau. Sarah was barren, she had no child, and this was planned by God as we read in the word. Ua whaatūlanga i le tuani tūlanga o le ale mawhai ai e tangata. Ona whaatau nuina folfolanga a le tua. O le alea folfolanga. Lea na tata whaitau i nātu le kenesi se fulu lua, whai upe lua. Nā o mai le folfolanga ina uai lua, e le whanau Sarah. God has closed her womb and they made the promise. O le nei la, a whai e tali tonu Abrahamo i le folfolanga. E tali tonu e le ngata e mawhai e le atua o na valo ia le lumanai, a i le mana o le atua e fōfoi nai se lumanai e le mawhai e tangata o na whai. Now when the promise was given, Sarah was barren, so Abraham had to believe. Believe the ability that God can predict the future, but also believe in the power of God to create a future that is humanly impossible. O le fina ngalo o le tua, e whaiere mea e lima whaia e tangata, ina ia tātou whaalangolango i lona mana, ai maua e fo'i e ia le vi inga, ai le maua e le tangata le vi inga. We do not naturally trust God so easily. It goes against our fallen nature.
Tātou te whaitai ia I loa mani tūlanga po ni situation whaapea. Tātou te tau mawhai loa ilo tātou I loa whaale tangata o na whaatau nuina se fola folanga a lea tua. So when we come across the humanly impossible situations, we actually try in our own ordinary human means to make it come to pass. Tātou te tama whai lo tātou I loa whaale tangata I awala whaale nā tura e whaatau no uina I se pola polanga o tu uina mai e le tua. Like I said, like I mentioned, God promised to Abraham e au mai le pola polanga le tua o lo o pā Sarah. And it was God's plan as we read tonight. O le ala se mea na tau mawhai ai ia Sarai e whaatau nui lona lava I loa ia le folafolanga a le tua. Wai loa e pā Sarah a o le folafolanga le na au mai pa mai e manuia oe e whai oe manu utele e wha mamaluina le swafa o Abraamu a laisi la fia e Sarah o Sarai o ia e pā e le mawhai ona mau o se whanau o le ala le ngaluenga wha le nā tura po o le wha tangata na wha tino ina ai e Sarah lona I loa e wha tau nuai le polpolanga le tua. Le tātou whai tau I le Genese se fulu ono whai upe se fulu ma le lua. Na whai atu po I Sarai a Abraamu wha autsa mai ea. Ua whina ngalo Yehova I o le whanau. Se I e aluane I lau au na whawhine a tonu o te mawai ni tama I a te ia. Ua usi tae fo I Abraamu I le upu a Sarai. So, ole na au mai le tualana fola folanga. Tau mawhai loa la ia lea o manatu ia Sarai. I lona wa aia ia ia te ia. E le mawhai o na whaatau nuina le folfolanga na fola fola ina e le atua. Tau mawhai loa lea o ia I lona I loa. E tau mawhai e whaatau nuina. Le na ia whaatau no e loa Abraamu. E alu I lana au na whawhine o a kara. A tonu e mawai se whanau mo ia. But that was not God's promise. Okay? That was not God's promise. It wasn't through Akara. E loo Akara e maua mai ai le tama o le forfolanga. Po le suli mo Abraamu. Lena tātou I loa lei unga. Nei ulava na le fia ia Sarah ia Akara. Ia mawhaatou nui na loa Abraamu. E tuli ese le whawhine ese lea malana tama. We all know the story, eh? When Sarah saw that Hagar, this probably mocked her, or saw that Hagar knew that Sarah couldn't have kids. Upset lole o Sarai. Ia tuli ese lole whaatono lole o Abraamu. E tuli ese le whawhine ese le malana tama. E le I u le mea na fofoaina e Sarai e whaatau no uina I le wholawhalanga a le atua. Ai le na o Sarai na tau mawhai I lona lava malosi po o lona lava a manatu whaale tangata e whaatau no uina wholawhalanga le atua. Tātou te loa na tau mawhai foi ia Abraamu e whaatau no uina. La whaitau atu le Genese se fulu lima whai upo e lua e oile lima. La whaitau atu le whai mua e oile lima. Ua mawai ia mea o na tulei mai lea o le awhionga ia Abraamu e le whaalinga. Ua whaapea mai. Abraamu e aua e te whewhe
O a nei o lou talitā, o lou tau i e matua te le lava. Ona tali atu leo Aperamo, lea li i e Yehova, se ase mea e te fōa e mai i a te au. A wai le ai sao whanau. E le ona le tofi lo a inga o Elisara lea le tamaseko. Ua whaapea fo ia Aperamo, whaauta, ua e le fo e mai a te au sao whanau. Whaauta foi, e whai mo usuli le tangata ua whanau i lo a inga. E le whai lea tangata mo u whaauta foi, ua tulei mai lea fio ngā iova ia te ia, ua whaapea mai. E le whai lea tangata mo usuli, a o le e whana ua e oe, lava e whai o ia mo usuli. Ua ia au mai a foi o ia i whafo, ma whaapea atu, i nā e vaavaaia e ia i le langi, ma e whai tauina whetū, pe a whai e ma whaia ona e whai tauina, ua ia whaapea atu foi a te ia, e whaapea lava lau whanau. Na taunga whai i Aperamo i lona, ia i loa whaale tangata, i lona whaale nā tura, i le nā tura le tangata ia. Ua le aise la whanau e pāsara, ua le aise la whanau, lona winga. O le a ia au mai se tasi o lona a inga. E whai masut. A le e whamaina tu lei mai le afi o ngā le tua ia Aperamo whapea mai. E le whai lea tangata mausuli. O le tangata o lo manatu Aperamo e au mai e whai. E whātau nu i nā ile wholwholanga le tua. Ai whamai le tua. E le whai lea tangata mausuli. A o le e whānaua e oe lava e whai o ia mausuli. E le ngata ina, mai waia au mai o ia i whafo. Ma whapea te nā e vaavaaia e ia i le langi. Ma e whai tawina whetū. Pe a whai e ma whai ona e whai tawina. O whapea te po ia te ia. E whapea lava lau whanau. Ia loa tātou i loa uma lava. Ai alu i whafo te vaavaai lunga le langi. Po le vāni manimo. E te o loa atu le tele o whetū. Ia e mei se lava ia nuu ia e le tele no mōli, e te ilo atu le tele o whetū i le pō. A lo whetalai mai ai ia le tua. Whaamanatu mai ia Aperamo lana whetalai. Po lana wholawholanga. So not only did God promise, he promised Abraham, but he also reminded Abraham of his promise. Ma tele wheo teimi, na toi whaamalosi lava, ma toi whaamanatu e le tua, ia Aperamo, lana wholawholanga. So when Abraham tried to bring him Eliezer, someone from his family or his slave, to fulfill the promise, God cuts it off and says, Abraham, no, my promise will be fulfilled in a will not be fulfilled in a humanly possible way. E le whaatau nuina le whorkalame po le wholawholanga le atua i awala whaatangata a. Awa le o tama whai Sara i awala whaatangata, o tama whai i Aperamo i awala whaatangata. A o lo whitalai e le atua. O le ala o le atua, e le mawhai le tangata o na whaatau nuina, ua na o lea tua lava. God keeps reminding Abraham his promise, and we remind ourselves too. So se taimi fo i tātou te whaangalo ai wholwholanga le tua mo i tātou. E whaamanatu mai e le tua mo i tātou, e le ngata le taimi tātou te whai tauaila na whionga pa ia, a o le musumusunga fo i a le anganga pa ia. I want us to read lau whaita watu le kene se fulu fitu. Pa ipo se fulu li mai o le luasfu mai tasi. Ua whaapea mai fo'i le atua ia Aperamo. O Sarai lau wawā. Aua e te toi wala awia lo na ingo o Sarai.
a o Sara o lona ingoa lea. O te whaamanuia fo'i a te ia, ma o fo'i nā atu fo'i se a talii mo oe mai a te ia. O te whaamanuia lava i a te ia, e whai fo'i o ia ma tupunga o nuu, e tupunga mai fo'i a te ia o tupu o nuu. O na whaapau whao leo a per amo, ua ata ata ma whaapea i fo'i lona loto. E whanau mai ea se a talii le tangata ua se lau o na tausanga. O Sara fo'i e whanau ea ia ua iwa se fulu o na tausanga. Ua whaapea atu fo'i a per amo i le atua. E o te manao i a ola i sa maeli o luma. Ua whetalai mai le atua e moni lava. E whanau mai soa talii a Sara la wawā. E te whaingoa fo'i a te ia o isa ako. O te whaatuma wina fo'i la ma whiangainga mai ia. A toa maana whanau. Pe amawai atu o ia, o le whiangainga e whaavavau. Ile ma isa maeli fo'i. Ua au whaalongo ai ia te oe whaauta, ua au whaamanuia ia te ia. O te whaau luola ia te ia. O te matua whaatua te leina lava. E whanau fo'i e ia o ali i e tua se pulu ma le tua lua. O te whai o ia matupunga o le nuu tele. Ae peitai, o lau whengainga o te whaatu mawina lea ia isa ako. O le a whanau mai e Sara ia te oe, i le whaape nei lava i le tausanga a tali. We know that ile kenese se fuluma lima whaipoeono. Whamai, na tali tonu apra amo i le tua. I le wholwholanga a le tua. Ua ia au mai a fo'i o ia i whafo ma whaape atu. I nā e wa aia e ia i le langi, ma e whaita wina whetu. Pe a whai, e ma whai au na e whaita wina. Ua ia whaape atu fo'i a te ia, e whaape a lava lau whanau. Ua whaatua tua fo'i o ia i a Iova, o na ia ta wami o tonu wina mai ai lea i a te ia. I una tau ma whai ia apra amu e whaatino i se silava a wala le wholawholanga a le atua. Aina whaamanatu lava e le atua ia apra amu, ana wholawholanga. Hi ua ina a tali tonu apra amu i le atua. Whamai, ua ta wami o tonu wina ai o ia. Le tātou te whaitau wai le e pere se fulu ma le tasi. E o le whai upo e valua sumatolu. I le tau wami o tonu wina ai o apra amo e lona whaatua tua. Ina ua whaatua tua e le fola folanga a le atua. But he didn't always believe. He didn't always have faith. He tried in his own human nature to try and make God's promises come to pass. But God kept reminding Abraham of his promise. And finally, Abraham believed. La whaita watu la le e pere sutasi whai upo e value o suma tolu. O le whaatua tua na ana ai apra amo. Ina ua wala a wino o ia e alu le mea o le a maua e whai mona whanua. Na ia alu fo'i e le iloa po o whea a alu iai. O le whaatua tua sa au mawai o ia le nuu na fola ina. Ina o whai mo tangata ese. Sa nofo i whale ie, a toa ma isa ako mai a kopo. O e na tō fia, whaatasi ma ia i lea lava mea na fola ina. A wana ia whaatatali atu i se ai wa whaawai ina. O lona mata i sau ma le tufunga o lea tua lea. O le whaatua tua fo'i, na mawai e Sara lava le maalosi e whanau wai. Na whanau fo'i o ia ina ua mawai tau sanga o lona maalosi. A wana manatu o ia e whaamaoni mai o ia na fola mai. O le mea lea sa tutupu mai ai, mai le toa tasi. O ia fo'i na o tina mea. O le toa tele pei o le fetu o le langi. Pei o le one fo'i le matawhanga e le mawhaitau lia.
Na oti I lātou nei umalava o whaatua e le I maua mea na fola ina. A ua I loa I lātou ai mamau. Na mautino fo'i ma lātou talia ma le fia ma lātou tautino mai o tangata ese I lātou mau I le lalolangi. So we read in Genesis that Abraham believed and it made him righteous. And then we read in Hebrews that he was known as the man of faith because he believed God when God told him to go to the land that he had promised for him. O le whengainga a le atua ma Abraham. O lo tāua mai le Genesis 15. If you read le whengainga a le atua ma Abraham, ai whaita wale ma tāupu a toa o Genesis 15. O le atua na te au mai a wholafolanga. A oi tātou te wha atua tua I le atua na te au mai a wholafolanga. So God gives his promises and it is his requirement for us to have faith. Faith in him who gives his promises. So ole pāta le atua e whaia wholafolanga. A oi tātou ole tātou wha atua tua matali tonu I wholafolanga a le atua. Why won't God settle for the humanly possible? E se a ele mawhai ai ona tu mai ele tua I lo tātou I lo whaale tangata ona whaatau no uina ana wholwholanga. Tātou te maua ele tali I le Genesis 10. O lau whaitau I nātu le whai upo 10 I he oi le 10 ma le wha. Ona whaape atu le o ia. O te toe fo'i mai lava ia te oe le lātau sanga. Whaauta fo'i e whanau mai lau wā o Sarah o le tamatane. A o whaalongo ane fo'i o Sarah I le whaita toa o le whale ie, sai ona tua. O Abraham o fo'i ma Sarah ua matutua I la ua tele o lātau sanga. Ua mabai fo'i ia Sarah le tū o whawhine. O na ata le mule o Sarah ua whaapea, ua au loo matua, e ia te au ea le fia. O la ua li I fo'i wa ia toe ina ia. O na whetalai atu le o Yehova ia Abrahamo, se ale mea ua ata ai Sarah. O loo whaapea e moni ea a o toe whanau o au le loo matua. E iai ea se mea e whaingata ia Yehova. O na po ua tupo ina o te toe whai fo'i mai ai ia te oe I le lātau sanga e maua mai ai e Sarah le tamatane. So, why can we not achieve or bring to pass God's promises in our own natural way? Ai se a ele mawhai ai e o tātou manatu whaale tangata o na whaatau nuina ni wholwholanga le tua matua I le mawhai lava o na whaatau nuina I tangata. O na whaali mai ai e le ai se mea e whaingata I le atua. His purposes in all he does is to magnify his sovereign grace and keep us in a humble place. E whaali ai le matau tia o le atua. Ma whaali ai fo ai tu mau wailo tātou, loto mau lalo malo tātou whaatau waa. Tātou te whai tau atu la ia le kenese lua sumai tas. Whai mua e o le tolu. Ua asi fo I Yehova ia Sarah e pei o na ia whetalaia mai. Ua whai fo I Yehova ia Sarah e pei o na ia whetalai mai. Ua tō fo I Sarah. Ua whanau e ia se atali I mo Abrahamo. Ina o toia ina o ia. I ona lava pō sa whetalai mai ai le atua I a te ia. Ua whaingoa fo I Abrahamo lo na atali I. Na whanau mai I a te ia. O le na whanau mai e Sarah I a te ia o Isaako.
So God did. Na fola ina ele atua. Na toi whaataunu ina lava ele atua. Na tātou loa na taunga whai ia Sarai e whaataunu. Taunga whai foi ia Abrahamo. Aina te ena lava ele atua. Aina whaataunu ina lava ele atua. Lana folanga. Sarah was barren in the beginning when the promise was given. God refused the human solution of a legal heir named Eliezer. Na te ena ele atua, i le manatu Abraham e au mai ili Sarah e whātau nuu i nai le folfolanga. He rejected the human solution via Ishmael. Na ia te ena foi ia le manatu wha le tangata po le awala wha tangata e ala le ia Isamael. God waited till Abraham and Sarah were old. Whaatalitali lava le tua. Na ua mātutua Abraham ma Sarai. E whaali ai lona mamalu. E peona tata whaitau. E ai ea se mea e whainga tā i le atua. Not only did God wait for Abraham and Sarah in the old age to bring about the promised son, but it was also beyond childbearing age. Ua pasia fo le tūlanga o yeriti nai mawhai ona maua se pepe. He predicted the time of the child's birth. Na ia valo ia foe le taimi e whanau mai ai le tama o le folfolanga. O te fia whaita watu le numera e luas fu mai tolu wha i pwesfulu iwa. E lese tangata le atua e tala pelo ai o ia. Po o se ata lii o se tangata e sala mo ai o ia. Ua whetalai mai o ia. Na te le whaia ea. Ua whetalai mai foi o ia. Na te le whaatau nu uina ea. What are you believing God for? Peona tātou, peona tā ua le taimi o mawai. It is God that gives the promises. Our part is to believe and have faith that God will fulfill his promises. Ole ngaluenga le tua, ole fofola ina mai ona folfolanga, mai ia whaatau nuuina. A ole ngaluenga tātou, ole tali tonu, ma le whaatua tua i le tua. E pei lava e tātou a Abraham, e taimi tātou te masalo salo ai I folfolanga i le tua. Aina whaamanatu e le atua ia Abrahamo ana folfolanga. And for us, when we lose hope, when we start to doubt the promises of God, we need to pick up his word. Ia au mai le upo le atua, e tātou te whaita wina, whamai, o le whaatua tua comes from hearing. O le tau tala mai upo le tala ma whaasonga upo le atua. Tātou tea, e tupu wailo tātou whaatua tua. So, even though there were times that Abraham doubted it, but eventually he put his faith, he believed, and it counted him righteous. Na ta'awa mi o tonu ina ai Abraham, ina ua ia whaatua tua, I le atua maana folanga. This week, Lord, I'm at a Bible school, so I've just started going to attending via online Explanations Bible School, and this week we've been talking about faith. Now, we na imata le whaatuatua. Now, ele iloa ele matawhaya onga. O le mata upule alo te whaitau ai fo I le neiva yaso I le folfolanga ale tue Abraham. Ko loo lui mai ai ele awhionga pa I ale tua. Ia loo whaatuatua, loo tangata, po o te whaatuatua I folfolanga ale tua. Mana ia la se lui na au mai en matawhaya onga ele neiva yaso. Na maile pesili, what are you believing God for? O le ase mea o lo manatu wai, o talitonu wai, e whaatino ina I le tua. Amen. O songa o loe lau api le na tusia o notes.
I wrote down two things that came to mind. E tele mea tātou te mānatu natu ai. Eia mea tātou te lo. We need a miracle for God to bring it to pass. Ma wa taua whai fo i ai tātou ai o tātou tangata I manatu ma awala whaale tangata. E le ma whai lava au. So I put those two things down. And I know in due time, God will fulfill his promise. Pe a whai e tusa malona finangalo. Ia melo te mana o ai am. So we desire what God desires when we are in communion with God. We have a relationship with the Lord. Awai e lo tatou bava lata maletua. I ona tatou lo finangalo o le atua. E le ngata na tatou lo finangalo o le atua. Awa a masai fo I ona tatou maua o tatou manao. Ma tatou a manatu fo'i I ala ma manatu o le atua. Ma tatou a vea fo'i ia le finangalo o le atua ma se mea tatou te manao ai ma finangalo iai. So then when we are in communion with God, having this relationship with the Lord, walking with God, we begin to think like God thinks, speak as God speaks, but we also begin to desire what God desires and hate what God hates. Amen. So le fesili po se lui mo oe o lo e whaalongolongo mai nea fia. O le ase mea o lo e tali tonu ai po e whatu tuai e tali mai ai le atu. What are you believing God for? Amen. As we are reminded tonight that God promised to Abraham, God fulfilled his promise. He is not a man that he will lie. Famai iuia na tātou le whaamaon. Ai whaamaon I lava le tua. That's mentioned in 2 Timothy. Famai, even when we are faithless, God remains faithful. E whaale tonu ale tangata. Ai whaamaon I lava le tua. O le tātou matao puula nei a fiafi I le tātou wahawa ai I le whea ngainga a le atua ma Abrahamo. Ia maana folfolanga. Ele ngata ele folfolanga na se po ina e manuia Abrahamo po e ate o e avea o ia manuu tele e whaama manuina lo na soafa e whaato tele ina la na whanau ia lena tātou loa ia lo wa a mata ia Isaako. Ia o vayasa o lesi lua vayasa o lumana ia la tātou wa ai ai po I la ile faalu le sau ale o porkalame po forfolanga ale tua ia Abrahamo sau ia Isaako o mai ia Jakopo I ua na faatau nu uina foi ile nei vai tau a tele foi se forfolanga na folfolaina pe na perfectaina perfecta lo ta ua just ia. But tonight I leave you with that. What are you believing God for? A whai wa tau maulo whātua tua. Ia, au mai la whionga pa ia le tua te whai tau wina. Te whaalongolongo ai. Whaalongolongo fo I lea o ina o lipo le tua. Mai, a wā o le whātua tua I tupu ile tau longo. Amen. So read God's word. Listen to teachings that build up your faith. And this week, I want you to believe God for something. Amen. Tātou savavali maletua. Tātou te, we will begin to desire as he desires and hate what he hates. Amen. O le a whai wina la le nei por karame I le te talo. But I just really want to encourage you today. If you haven't read your Bible, pick up your Bible. Start from Genesis. A whai wa te lesa tai mea le whai tau la whionga pa ia. I hon mafuanga na wale a tele sa whatutua ona o le whai tau wina. So Father, we thank you for your word. We thank you that you give promises, you assure us of your promises, and you fulfill your promises. That it is your requirement for us to have faith. You give promises, and it is our part to have faith in you and believe that you will make your promises come to pass. Father, I pray for those who are listening tonight. O ea mawhai ona whaalongolongo mai nea fiafi. Se mana ongo I lātou, se maa tusa ma lau whina ngalo, ia e tali ai,
e peona e whaia ia aper amo masarai. Father, we thank you that I pray that you will continue to give us more understanding and revelation of your word. And give us, God, the desire to read your word. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Ia whaamani atu le tua, ia te oele nei awhiawhi. My apologies, ia te wha to isa te po ia te ila tau o le whaiona la ngona mai se leo a kesam se mea fo i o la vavai ai mo le lumanai ina ia whaale le ina le leo ia me se fo i le mamoli nā so le upo le tua. And so from us here at Global Kingdom TV channel, we want to say God bless and Shabbat Shalom.